Aciari aya mokite guku thukuru-inĩ wa imwana wa Masii marĩ na marũrũ magiũkĩrĩra ũrũgamĩrĩri na kwenda kũmenya nĩkĩ kĩratũmĩte mage kũrekereria ciana ciao cinuke thutha wa aruna ao thukuru-inĩ ingĩ kũhinga thukuru. Nimefika kwa gate siwezi ona hata mtoto. Mimi nashangaa watoto na mbao wameshaenda nyumbani. Kuna wenye wamebaki wenye wako na sima ina zenda below. Kwani mimi nimeshangaa hiyo kitu sijaelewa na nataka nielewe. Nimenyimwa kuona mtoto nijue kama ako sawa na tunataka watoto saa hii. Sasa mimi nikashindwa hiyo tuition ya watoto wengine wameenda nyumbani, hao watoto wamefungiwa shule na wakati wa kuenda nyumbani wengine wanaacho shule. Si lazima watoto wakuwe na shida. Sasa hiyo ni shinda ya mwalimu mkubwa wa hii shule. Na kama mtoto akona right ya kuenda nyumbani shule sikufungwa. Ndeto ĩno yũkĩte thutha wa Mwaki gũtuthũka thukuru-inĩ ũyũ mathaa-inĩ ma thinacara cia hwaĩ-inĩ na gũcina nyũmba igĩrĩ cia toro kũrĩa indo cia arutwo hamwe na cia thukuru ihĩte nginyagia gũtuĩka mũhu. Tumefika tukapata domu imeshika moto karibu yote kwa manjina nyati na ndovu zikiwa zimeshika moto kila maeneo, na wafanyikazi pamoja na wasaidizi wa maeneo haya ama majirani walikuwa hapa na walikuwa wanasaidiana kuzima moto. Gutire mũrutwo gurarĩte kuona maabitha a kũhoria mwaki kuma kaunti ya Machakos ni marahotire kũhoria mwaki ũcio na kũgiria uthereme makiria. Hatujatambua kwa sasa kiini cha moto kuanza kwa sababu tuko hapa kazi tunaendelea. Kwa hivyo tukimalizia tu nitafanya uchunguzi kama fire officer nijue ni nini ambacho kilichoanzisha moto. Borithi maugĩte ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mwaki ũyũ nĩ wambĩkĩtwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwaki.